limbonelana enuphuma enkaibu limbonejela enuphuma koskoboku nangumadlela Hey wena. What 22? Kathi mfazi kachora muyakhula wena. Unokuthi ngikokhona. Vote manje for councillor. Thathala. Kathi ungene yini? Ngene yini ukuthini? Hayi. Kathi uyangifelela. Vote manje for councillor nya campaign. What 22? Ukhansela ka 22. Manyathi. Ufuna ukhansela? Yeah. Wena. Khona la. Manyathi usuku. Kade ungafuni. Kuyambulawa kwini film. Ukukhohliwa kumsebenzi. One. Wekitchen. Ah. Waqeda kitchen ukuwela ba vudu. Ngathi ungafuna ukumbonisa la film wona. Ubuthi ubuya watshe inami ngibe ngumuntu. Vukuthi yokufeketha wena. Yeah. Vukuthi yokufeketha wona film wona. Kwathi manje uyekele. Bona bidezo ukuthi thina mama kuthiwa siyabe sizala sithiwa sinabe kitchen lapha. Sokumele kahle sisingene lathi siyebusa. Phezulu. Khona le. Wena. Yes. Ubusa mina. Ubusa wena. Ubaba wathi mina ngeke ngafa ngabuswa ngumfazi. Mina ngibuswa ngumfazi. Never. Zwana ke filimoni isithutha sendoda. Abafazi sebebusa khathi esikhangela unkosazana Zulu. Awusiyo lo wayekhokhelela ethiwa yini le African Union. Mina zahlukana ukuba ngikhansela. Simple like that. Kona the days zalokho wena sivunyelwe ukuthi lathi senze njani sikhokhele ngitsho le constitution yeZimbabwe sikuvuma 50-50 ezombangazo lathi omama kuthiwa i-gender equality. Serious ngayo. Serious ngayo Uthi ungawina. Ngiyawina vele. Unibona into engingawina uzashwaba filimoni yakutshela. Hayi lali yangutshela. Ngilalele. Abantu laba abafazi labesijwayele ukubabona bephezulu babejayi kwamkwami ukuthi bafike khona. Manje yakutshela. Hayi kwamkwami ayikweyi. Yawathi khuluma filimoni le inhlamba usisithethisa thina mama. Inhlamba yakhe. Usithethisa thina mama. Uthi kuthi kuzokube phezulu khona ngalo kumele kube njani? Very Filimoni uzabotsha ungakhuluma into ongazaziyo ezo. Ungabakhuluma into ongazaziyo. Yazi ukuthi thini? Leqiniso Into eyenzakalayo ukuthi khona i-government layo isivumile ukuthi omama lathi singene kozombusazwe. Yekelani thina omama lathi sike sibambe sibuse sike sikhokhele. Give us our space and see the potential in us as women. But problem yona ingaphilini. Yikho lingasisekeli lilokho esithi ye kitchen ukuzala. Basop Filimoni. Thatha la uyekela ukuhumana. Thatha la. Vote Manyathi, Apron Mulenga. Vote Manyathi. Sokumele kuzale thina. Filimoni uyahuma uyakwazi. Ngiyakubona ukuthi uyahuma usalele usleep kumele sikuvuse sleep. Usalele. Vote Manyathi Apron Mulenga. Hayi, hayikhona njalo. Vote Manyathi salute. Kadanta abanye bathi phezulu. Abanye mina sami slogan sithi salute and peace. Women empowerment, gender equality. Serious vele. Uwale lapho unekeza lapho. Vote Manyathi. Apron. Asiyabonga shehe.